njih, ne dati im to njihovu kontru preko glave, polazak taj preko glave i treba se pripremiti na čvrstinu. Lijep pozdrav gledateljima Hrvatske televizije iz Malmea, gdje Hrvatska rukometna reprezentacija večeras igra utakmicu trećeg kola prvog dijela natjecanja protiv Švedske na ovom europskom prvenstvu. To je direktna borba za prijenos bodova u drugu fazu natjecanja. I Hrvatska i Švedska prošle su već dalje. Ondje čekaju Slovenija i Island, reprezentacije koje su prenijele po 2 boda, te Švicarska i Mađarska bez bodova. Švedska, najjači protivnik Hrvatske za sada na ovom europskom prvenstvu, izuzetno moćna reprezentacija koja igra pred svojom publikom u svojoj dvorani. Klar u 2 utakmice, 14 pogodaka iz 16 pokušaja, zaista igraju izuzetno brzo, moćno. Roganović, mladi Šveđanin crnogorskog podrijetla, izuzetno kvalitetan igrač i vidjet ćete, Hrvatskoj neće biti lako, ali Hrvatska u ovu utakmicu ulazi potpuno opuštena, glavni cilj je ostvaren i sada zapravo kreće borba za polufinale. Trenutno su stvarno jako dobroj formi, bit će izrazito teško, ali nadam se da ćemo se dobro pripremiti. Dobili smo malo samopouzdanja nakon pobjede nakon Nizozemske. Evo, nadam se da ćemo se dobro pripremiti, odmoriti. Nastavljena je nogometna Liga prvaka, odigrano je prvih 9 susreta 7. kola. U najzvučnijem dvoboju večeri Arsenal je sinoć slavio